Ka Ehrngiew Transport Society ETS ha ka jingelam jong Samla pinskemlang yuria bat unongelam ka jet 24/7 kila sei ya kawai ka kali kit nong pang ban Iarap ikilong ying ki beduk barangli ha Khubor beban ki jingpang jingstom ya ka jinglut na ka benta kini ka ambulance la tenrong lang de ki khot jong ka ETS ki Samla nya skuti elektrik ka jingerap no ba adelbert nongrum MLA ka not Shillong bat no ba danzil chen MDC ya kini ke ambulans la pelat pai ba do ba adelbert nongrum bat ba danzil chen ha ka arpusan terik risau ha ka jingedon lang uba es pariat chairman ka jayau dorbar pelun bat kiwei ki belasha khot ngoba ha ka jingkren ha kini ke sngi pelat pai ba kini ke ambulans uloong bekitiar bala pelat pai ba menta ka sngi ki ai ki jingshakri babhai ki briu ka nutam mengi ki briu ngidon kam ban ai ki jingshakri shik para briu kamtam ha ka por baban ka jingpang jingcha manla ubriu lepen Khubor ban syakri la ki para briu ulong ba adelbert ula kro bat kentui ki Samla ban ino ka perta lamwir hari lejong le kat bamon ban kaang de kesur ke bejam yeng jot Samla halagi jong ki kejat ula penkut ya ke jingkren de ki kentin kersiu thia sedang no ban long kinong aikam amde syu kinong wat kam kumbalong ke jet 24/7 ka belale da ka kam kiri malangi baro ni saki ini ka singi ba komen ba krau ako ban penpau ni de habri ka ambulance chaliang kamon mani chaliang ka diang ki skuti nako ban keren kini de ako ban rung jemut perkhat jongi lang baro try ba penong haka artuli jemut nakaliang ki try kinum dei ban bu yo business sakmat mo lagi ban bu ka service sakmat rei kadang ibu patang ke service ru klaim ke business ru kanum long kadang ibu tang ke business ru kata organ feel maka ambulans kadai ke banikong kadai ke service dengan ko apan kentu ipai ba penong kam ru kin so thu namar ki try ba penong kam ki ambulans kalong hectic bahai ki mereka permi ke bai maintenance ke bai driver ke bai petrol tikin so thu pat la ke jong kamram ban ailat eki ru kin bu service sakmat kin bu ke business hadian aku akan keren ru apa lagi skutis kumang lei kejenglong indiscipline jong ni ki arshaka habaro ki benta jong ka Shillong bat kiwei pat ki benta nangai scam baka jets 24/7 kan peni kan uksa baba kin long discipline ki riders kin tip hangno bade ban simpas ban overtaken bat hangno ka spot ka bade ban simpas lagade nakaliang kamon ngamut kidon ru ki bam tip kapan nakaliang kadiang ruki simpas mau kiat wrong side wrong ways kani kapan wanra ru ya jolong risky ya ki bade ki ba tingi ko aru ba jets 24/7 kanong nuksa ban peni syaki wei pat ba ki wei pat kila ban syanya na ka banta ka jing syakri ki jongki namar lalaki ki ke bangile lesi ki atiar ke bakum ki badan hanya khamat ka ambulans bakum jo ki skuti kabang supply pa ladama ki kilaban kelalong kajing kerku na ko benta kajing syakri para brio kanu tampat yang badingi wei pi wei mungkin kelalong pat kajing kerku ha kajing im kaman kesini man kedau katon ka kajing perken mau ba mangawan mangi wei pi wei rangi don sita kajing i ya ka kam ka bau belai ula benset ha ka jingim jungi ngidom kam man penkup ada dia ya kata kawa nongrem ka basai bangin syakri om bangin syakri ka jets 24/7 kelapan i ya ka nuksa basisha kilai syaki khon Samla ki bangi dia ban ai ke jero kelapan pau ta ke jingket clear namar ka jingket kli ka jongki kama kamuto kamang lai kentiu yalah ki jong ngason penkin mau lembah ni kerensan ba lembah jongpi ki press and media ki parlok ki ba lembah jongpi pion pen sapriang ya ki Khubor sakeleng saudong ngakot ngawer kum unong mikmat ubadon ka jingket kli responsible representative om tang jo constituency Nrejong kajat penriu
Aku akan khot ya kikun Samla. Bakin eno ya tu kasur ke bakiong. Hari lejong lekat bamon. Nengi dongkam pat panong. Hari lejong ni dongkam ban yeng halaki jong kikjat. Kajingong jong kikat tu kan ni. Bahari lejong ni lekat bamon. Kapan selur ya ki weipat. Namar baro kum kijing tau. Ngajuong ini kentien. Bakadai kapor kabangin ya keren. Ya ki para jaj benrio kabalong ki community. Mereka donru kapor kabang hap ya keren. Ya ki humanity. Kijing im junglong brio. Namang idon lah kajong kahok. Imla an perkainya tak kahok. Bat ngai di simet dawa borom. Kumangalong banganong compromise ya kanong rem. Nasungu boblay we kersha ni hadu mentah. Haginuno ki banta ka jia lenti. Jong ka jingim ban ngahikai ya ki weipat. Ki bamdai ki cai benriu jungi. Wat sedang ban encourage sakahok ke jongi. Namada fi encourage sakahok ke jongi. Komot makajing suk kanum don. Kani kadai gawai kabang aku apanai jing kublai kerpang ya ka jayau Ehrngiew Transport Society lam rekat ke 24/7 sisa nilai i bakentien ke jongpi kalong rekat ka kam dei tangka ketien ka 24/7 ni service ke jongpi kamen sim syakri ke jongpi ai kublai ni kapor ya i parlok boleh paranong elam ba donsel chen ibadai ru MDC Jong 19 Jiao Constituency hang ni donang rekat kerang basnong kabang lagi kabang anak bani dan ni rambak sung Jiao Pring berepresent ru ka Jiao Dorbar Pelun kumju i rambak sung jong ka Opalan Sulin i secretary jong ka Resamtia Dorbar Snong iba bulu mi khodiet baki am warjeri beri trayeng bula syak subah yang hilang barok menyalung hani kapor ban sakhi Hakaba saudong kiong bomdon kam. Nreu bulai ula thau yang abringi wong khele chaka perthei bol ai ki ki kijat ni dong kam ban yang juga kijat. Kam dei shu kapor ban ong ba ngin khimi len tisa ya kam sarkar. Government job is already saturated. It can no longer provide government job for our beloved youth. Inung la shu. Educated youth Kini educated youth, kini kita drop out, kita beranang kita start, kita don kekerdan, kita biang, kita pergi ke nuksa, makin seng juga kam. Ada kini kita boleh kiwe kimla. Kadai kapor, kaba minum suhun sa ban Shillong tangki job seeker, lagi haban long ki job provider, haban long ki job creator, haban long ki job ki ban generate employment ni bahkan ni kawai na pring company smoke low smoke sarong bahkan 24 jets 24/7 jets ke service ke jongka ni smoke sarong ba ke company kami nang ni napo ke jela ke jungi umbe na kawai pat ke jela ni dong kam dia keren habasit abasai kumangalong badon kapor nomor baru le singila bandon nru pungut kia malia kita berada ke ruling dan position dari baru ini cekaju katong ban powder ban saindur ya kejela. Komod keran kapor mengikum ke position bagian opos men persya keran kapor men yero. Dia ni kapor nak kuat buku jingkelikan. Ya respected Deputy Chief Minister Mas Ngau Balang dahar. Men bang alai kendu bari halor ke issue jong ke jets 24/7 boleh ki ailat ya kita ki on license bagian le business hani ke celah ke jumi ngan perkin mau biang baka jets ke jia khon ke jongka kam dei baki wei ki riders but ki wei pat ki riders mereka dei ke wei ke company but ke wei ke companies ke wei ke aggregators but ke wei ke aggregators ini kam masuk tu kata barabang lakli nei Manakan ni uang kedua markamat yang bah la polite lut
ya ke permit kepada ki po teli ki permit ki berangsa hapo ki department bagi dei ban plat ha ka bidai bagi ki allotment order ni dong kam ini ke allotment order kloi immediately aku akan send ke clear message lemba ke media namar kum Samla kum unong mikmat ubah ho ngadon ngalong kumi kepan dari ngalong mensip jonga kalong kum Samla kapor kapatai okadon kapor kapang hablong kum mensip le no kadon kapor hablong kum mensip seng balang na ka banta bung yo ikahok kum nongin kibi dan tiba ikun Samla kin ya dan ti kahok kum nongin kibi ti bagi Samla kin ya kalenti ke badai lada kum ke government ke beli belong ke promoters ke kelalong penban demoters pai lajan sisnem menta ka allotment order kadang sakut kali hatu kani kadai ba pikwa bantan yaki kani pikwa ban kentiu na yaki kani kalong ke jingkeli wala da ka government ka ailat yaki ki illegal operational aggregators habre ni taxis kini ki bite taxis kalong baka government itself ka encourage ya ka illegal ya belong bean ka government mga long mikmat yong ye ki khon sama ngim don kam sarkar khiyeng jo ki kijat lega de duty jonga kum long mikmat ka de duty jong government bukan promote ya ki bukan demote ya ki aku akan send ke clear message ni saya syong perkat ke beli banle na ko betak hok compare larang idei wan tahun create ya status ke jongi nomor ka pangidong kamon perkat ke status ke de jong jela ke de jogi Samla mdei ke status jongi simet kumba ke kentian aggregators ni hablong ru imat agresif barpen ko ngu ya sarkar license layak lenti lila ailat ini ki kiwai pat ki aggregators ki bampat yo license bagian operate ya ke business ni hatu la bansha hatu ngemioi ya ke jinglong on safe ya tak jibom sengan hani ke jela ke jogi ngaku apa ken mau biang ya ki make comments ki comment sector ngam don por banyak keren begitu snayap ban jubab ya gitu ki unknown name mo beri ki fake name ki fake account ngam don por bagan jubab ngan jubab ka kam pi kong ki 24/7 ki chat penir ka kam ngin hap bani ei ada ka sarkar kam le ei kloi ha ka bedai pat kan ki issue di ambulansi kalong kata ka lifeline mo lesi ka banora ya ka jing sumar lagi teliwing lagi man kiyeng lagi sedien lemba ka ringdon jo ka ambulans ti ngiban kan maru ba habai dei ba kot khia ani ta ka healthcare every second counts mo khtin pareng yong mut ka jing slam ka difference jo ka por pra menyelam jing susi nengela ban safe ya ka jing im ti kata de wi ba lesi ngiri banya kadi kawi kita ki iu ba bat kaniru bat kawiru kalong ba kani ka ambulance mo kalong ga kaki burun kam ham ta ba gidi ban increase isu ada gila ba lesi hagawi gisi lesi ngila poi Khubor kadi ga priority jungi ba ya education but ka healthcare hi kadi number one priority jungi lesi banwara ya ka free and affordable iki dawai kam iki beduk besuk kata ri bunan kam ya ban pen klan iki PHC iki CHC ru kata ro gawi ka masku ba ka bunan kam ya ban kumong menye ba increase ya ki ambulance dei tang hani asor ru ya si asor mo gila ya bod kita facilities
Harikum sunong kendong ngasong idon kame ba nginlang penbun ya ki ambulans. Khang ba desi ngila menyelam ya menra ya kajing sumar kham jan ya gini kham sem jinja. Ti singanum bunya tan ti akwa ai kublai sesisin ya kani society kajing ade apreng ka jiao Ehrngiew Transport Society ban ka jets 24/7 ba giwe yo let's say pim tip giwe bo te abide ba kade ngayeng kumu president jong ka jiao Ehrngiew Transport Society ban pinshai habide ba kane nashkwa ban pim tip pi ba mingkong ning shop yasdang ya ka jiao Ehrngiew Transport Society kumshi benta ban Iarap ya ki kon Samla ki bomdan kam dan jam but ba in organize ya lejong hakawi ka benta hakabangin ya nginyawa ya ki la kilinti kumno bangin yo kakam kamai kakaji ti habede ba kajing ede ba ka just 24/7 nakwa man pinshai pi ba ka just 24/7 kade hero kaba mi naka jiao Ehrngiew Transport Society tang ba kibriyo ba penya ya kani ka ya ka just 24/7 ya long ya pe ki don la kajong ka group ha society te khamwara isu confusion namar ba ngade president ba kaju kaporo ngade managing director jongka just 24/7 kawanra confusion te haba ide bakataru amushka mantep yufi ba apo jongka jiao Ehrngiew Transport Society kadon ka just 24/7 kadon ka TS of Tribe R&R homestay just food corner but we ki project bangi ladan haka benta bangin shim bangin implement kidan ki ideation bat unta terter te ngayeng mentang ne ban pensutu hakabede bakane namar bon ba pa jongka beri new trap wat shagaro hel seru dong ikurmar hakabede ba kajau Ehrngiew Transport Society ba ka just 24/7 kata boro kikili ke mentang atrai kila esai ba kajau Ehrngiew Transport Society so to say kalong ka parents company kiwe gini kilong ki branch tena try la ikile habide bakane bat mentaka siu kalong ka kaja rengkhat ba ningkong ning shop jing sisang ni khamot ban pelat ye kini ki electric scooters kajing tmui ngi mot ban pelat saya ka ambulance te ha kata kajing pelat ya ka ambulance su ka poin ahi gani ka scooter su in ha ka preng jong gani kajing punya jungi tingiru ha kajing long kirki tingi yakran bat i amelia jungi badan buram ba edelbon nongrom ba ngayatu i ba diskuta su kila lapoi kinsan ngaru ampoi perkan te mai iru i ajing mod hi ang ba bali bimle lang kaju kapor kanang ba kan sting kam bangin penya atli ki program kan jinja plus bangin ngadan ki kam jam dimbon tentang program lu kan sakta ajur ini Valdo? Oh, kelas.